База дейді. Туғандар, ассалаумалейкум. Азыр біз Волжский бульвар 1/1-ге база оклейкаға келдік туғандар. Бұл жерде оклейканың бардық түрлері қылына туғандар. Тонировка, бронь, фарларғача, полосаларды бренд бардығын қылдырсаңыздар болады. Ошондой эле булар ушул полный пленкаға, машинаны полный қылдырған болсаңыздар, 1 жыл гарантия берет туғандар. Башка жерде анча-мынча жерде гарантия бербейт го, булар 1 жыл гарантия кылган ишибизге дейт туғандар. Ол жерде азыр Камринин сарын үстүнөн сарын бастырып туруп, оптима болсо, сыйрып атат туғандар. Сыйрып туруп, түбүнө ак койдуруп туруп, жармаштырып алсаңыздар сонун болот. Ошондой эле тонировка, панорама кылдырам десеңиздер да болот туғандар. Телефон номерин жана адресин экранга жазып койдум. Чалып дагы маалымат алсаңыздар болот. Мына бол канча, звонок кылсаңыздар жооп берет. Бир номер чалбаса экинчисине чалыңыздар, жооп беришет туғандар. 4-этаж сырттан көрсөтүп коеюн. Келесиздер 4-этажда бул жерде оклейкалар көп экен туғандар. 4-этажга келгенде ушул эшик туғандар. База оклейка деп турат, ушул эшикке киресиздер. Анан кийин эгер машиналар көп болсо, таксопарктар болгон болсо, сүйлөшсөңүздөр болот. Жакшы акцияларды кылып берет. Эгер срочно айга барам десеңиздер туғандар, түнү менен болсо дагы эртең менен кечейин балдар кылып беришет туғандар. Ночь иштеп бүтүрүп беришет силерде. Телефон чалып дагы сүйлөшсөңүздөр болот туғандар. Келе бересиздер. Бүгүн бир расходторду тартайын дедим да. Дайым эле пайданы пробөлдө тарта бербей, расходторду тартайын деп запчасть алганы келдим азыр. Видеодон издесем 5000 дейт. Мына артты карагыла. Багажга батыра албай койдум, мас токтогондо көрсөтөм. Мындан чыгарып салып койдум. Ал неме? Защита дниша деп коет экен, антиаварийный деп коет экен. Видеодон издесем 5000 дейт. Бирок ал дагы меники жок экен, меники сол жагы алды да, левый передний. Ошо таппай койдум. Анан мына жерде бир оптима разбордо турду эле. Кашковскийге келгенде көрүп калаттым эле. Уруп келдим, келсем именно ушул жагы бар экен де, пешене. Ал жагын мен өткөндө кышында кар көп болуп атпадыбы? Ошондо ба айдайсың, артка айдайсың, алдыга айдайсың, зашта жауып турат го. Артка алда айдай берип, заштанын ортосунда кар кирип, зашта мындай ичи чыгып калат да, кыскасы меники окшоп. Ошону чыгып калат, жагынан болт катаган жерден үзүлөт. Салоңдап калат. Бир 2 карыштайын жууп салам мен. Жууп салганда дагы кар толуп, тык деп берип, мындай болчу. Заштанын басын билбейм да мен. Кактан билет десем, ай Алла да. Анын жулумда ыргыт бердим мен. Кийин көрсөм аны коюш керек экен да. Авитон десем, жок, азыр короче табып 2000ге алдым, бошный. Дагы көрсөтөм. Анан мотордун заштниги жок, эч чыгын албадым, очки кетти анжака. Жатам жигар туруп ушул жерде. Мотордун заштнигин коем деп эч убакыт саат чыкпады. Бул жерде жок экен, бошный издеп көрөйүн, арзаныраак. Болбосо айла жок, жаңысын алам, ада 5500 экен. Мотордун заштнигин коюш керек да. Алганда жок эле мендечи. Ошодон бери коем деп эч убакыт саат чыкпады. Азыр мына жерде да разбор бар. Келип көрөлү. Болсо алабыз. 3000-4000 болсо жакшы болот эле. Жаңысы 5500 экен. Биз менен чогуу алган да. Расходторду бир көрөлүчү. Машинага бир чаптайлычы. Шунча запчасть турат эй. Мотордун заштниги жок экен, оптиманык. Не кылабыз эми? Жаңысын салат окшойбуз, жата. Мынаны алдым да. Бул өзү пластмасса дагы эмесе, бир нерсе да, короче. Батыра албайм, мыналар дагы чаң болуп атат, тазалайм эми, айла жок. Экизинен жаткыздым дагы, ушинтип киргиздим. Болсо батпай койду. Короче, мына машина айдагандар түшүнсөңөр керек кайда турганын. Алла да. Батпады, айла жок. Мына жерде жок экен. Заштасы. Рынокто жаңысын издеп көрөлү. Кашковскийде. Болсо ошактан алабыз, болбосо мындай кагаз алып салып койгон машинага. Мындай да өлөт де. Полик менин эски полигим неме болуп калган. Ушул сервиске келтирер май болуп, бул май кетпейт экен же. Жакшы экен. Мына кагаз. Деп сөзүмдү унутуп калам, ушинтип бир нерсе чыкса ордура берем. Анан баягы сөзүмдү унутуп калам. Болсо ЖЖ автодо бар экен 5,5 миң, ошо барабыз, айла жок.
Minus 2000 болды. Кеттік. Мынау Кожуховский рынок бойынша защита картера жоқ екен. Мотордың защитныйге. Рынок бойынша таппайсың дейді. 3-4 жерден сұрадым. Жоқ дейді, берден таппайсың дейді. Авитодан қарасам жоқ, жиі автоға салсам жоқ дейді. Не қылады екен? Кеттім, барып көрелікші. Ұстап барып көрейінші. Мынаны қадатайын. Ана жерден да сұрап, болса Күнсоға барып көріш керек. Күнсодан тамамы деген ой. Шоқ шешілер рынокты ғой да. Айтуда көбі сұрап келді дейді. Новое видеонаблюдение за припаркованным авто. Для его просмотра откройте галерею. Көбі сұрап келді дейді. Оптиман ұша защитнегенші, мотордың защитнеген. Защита карта деп откен ғой. Ешкім таппай айтады дейді. Мәлі жегар дедім. Жоқ болса жоқ та. Үшінші бері жүрөз. Защитник жоқ жүріп тұрабыз да. Кеттік. Достар, мынау бұйырса Белес паркмен иштеш баштадық. Егерде кимде-ким жакшы парк издеген болса, Белес паркка кошулуп иштесеңиздер болот тугандар. Парктын комиссиясы 2%, 24 саат, любой время парктан акчаны чечип алсаңыздар болот. Ошондой эле, эгерде машинага да оформление кылыш керек боло турган болсо, номерлерге жазсаңыздар, мына номерлерди коюп койдум. Машинанын өздөрүнүн ИПга оформление кылып, сиздерге лицензия чыгарып берет. Документ жактан дагы буйруса жардам берет тугандар. Белес парк, парктын комиссиясы 2%. Ошондой эле, эгерде сиздер 3 досуңуздарды алып келе турган болсоңуздар, ушул паркка иште деп. Сиздерге кааласаңыздар видео регистратор, кааласаңыздар кол саат, ошондой эле багажга жанагындай чемодан. Үчөөнүн бирөөсүн тандайсыңар тугандар. Белес парк менен иштешебиз буюрса 2% парктын комиссиясы. Сага болгон сезим жалында сүрөтүңдү карап ыйладым. Бир өзүңө болгон кусалык күндөн күнгө күчөп кыйналдым. Сагынчыма деңиздер күбө, асмандагы ай жылдыз күбө, барын кылган менде кол күнөө. Бүгүн сени абдан сагындым. Сагындым жамалыңды, сагындым караныңды, сагындым жанарыңды, жанарыңды, сагындым, сагындым жамалыңды, сагындым караныңды, сагындым жанарыңды, жанарыңды, сагындым. Мынау ЖЖ автоға келдім. Бұл мұрын Волгоградский проспект эле. Мынау площадка Гагарина метро жака жылып кетип тур да. Рахмет чаткен мен. Жок дейт. Эмки жума болуп калышы мүмкүн дейт. Бергилече бирөөңөр защитниңер чечип бергилече. Таппай эле койдум го. Картер таппаганым азы келеңиз, чота мен жолда таппайдам. Бул картаты бүтөт тат. Отуруп авитону тутайлычы, жерде сервиске жакынмын пока. Мына защитникти койдура берейин. Беркен тапса алып келе коем кечке чейин. Болбосо жок. Койбойбуз, эле жок жүрө беребиз. Ана мынаны таппайтам да. Мына барсаңар, машина келип калды. Ручник. Аллады. Кудум ушундай жок болуп атат кыскасы. Да, где-то 5000 10 турат экен. Жок болуп атат. Заемы начинает запись. Спасибо. Ушул жок. Мына сыныккан, муну кантип катырсам болот билбейм. Болсо бирөөңөр чечип бергилечи. Ушунда бир жол коюп коеюн дедим да. Өзү бүтүн эле болчу. Кайсы бир убактарда сындырып койганда. Орчулук келип. Сервиске барайлычы. Короче, мынаны алып келсем, мына жерде туруш керек эле да. Бул арканык экен да. Мен да ора кылды. Мына бол экен, мына туруш көрдүңөрбү? Мынаныкы экен. Мына жакта турат, защитникчи. Мына жердеги жок да.
Майла жоқ, жүрерсің ойба ойсық төлі бол өреткен, мыналар жауық екен, мынан жауыш керек, бұл зашник тұрады мынадач. Болды, ойба өзі. Апарып беріп 2000-ді қайра қалыш керек. Мынан моторында зашнегі жоқ. Таппа қойдың жоқ. Кейін шыққанда қойыз. Ушунча издеген мен еті. Мынау бар алып, мұны артын беріп қойып тұр еті. Қадамайла қой, жүрі өрет дейді, іштек ол қойды дейді. Майлы дедім. Мотордың зашнегі жоқ, ешкім таппайды екен. Шығып қойғанда қойдырып қойға сақшасын бір жерге бекітіп қойыншы. Артқа запаска балонға бекітіп қойыншы. Бұл ременде таға тұрған болып қалдым. Мына суретті қарасаңар. Автозаводскіде түшпін трешкада. Ременге 1000 рубль келді. 500 рубль төлеп қойдым сразу эле. Ачеме. Кәл яманда. Кеттік яманан тапшырып ақшасын алайлы. Мына ол опчимада да. Ушул опчимадан алдым. Артын өр қойыпсыңар десем. Сен алдың мылы дейді. Башқа бирөөсү кемден арқынысы емес оқшайды. Чоң оқшайды адашпасам. Мен алдым десем 2000-ге дейді. Десем, түшпөдү дейді. Түшпөдү, арқасын беріп қойсаң, маға алды керек, алды деп айтқан десем. Қайра жақшы алып келсін өзі, бұл 5000 тұрат дейді ғой. Күлдім, хорошо дедім, жақшап десем. 2000-ді алдым, беріп қойдым. Аллады, яғын жол жаман да шердінші. Кешер опшыман, шәшіліп жатышын ұрсынар. Шындай кептер. Sizge men güldürterim, varını sizge verim. Siz oynat veriniz çift oyunda. Apa, darka şıkma sözleriniz apa. Merin dolu gözleriniz apa. Şarık nurlu cüzleriniz apa. Canım baba. Apa, darka şıkma sözleriniz apa. Мына машинаның кеудесін қарап қойғылай. Қышындасы. Мұншалық кір болып өйтеледі, ачығы. Чымбы, мен қарасаңар. Қышында іштегенде дағы мұншалық кір болып өйтеледі. Ақырқы мына бір жұм олып қалдық жойды. Машина жуып шығасын, таза алып шықсам, тезеле кір болып қалады. Еш қанша жүргөдім. 70 километр жүрдім, ашып барсачы, аншадағы жүргөдім. Кеудесін қарағыз, қайра машина жуыш керек. Ішке шықсам дедім біле. Bir моторын зашнегін іздеймін деп, бір күн уақытым кете тұрған болды. Оша таппа қойдым. Азыр бір разборға барсам, мынандай бар екен, суретін қарап қойған. Бұл чиріп, даже бағында олып қойғаны, тешіліп қалған. Жаңысын күтеткенбіз, автонемелден жерде автода бір жұмада келіп қуат дейді. Вопрос дейді алдағы, келбейші қалышым мүмкін дейді. Хорошо дедім. Ішке шығайынса мынандай ем, кеудесін қарағылай. Машина мойка қылайлы. Чач башта өсіп кетті. Чачты алдырып тұрып, жетісек іштейбіз, жетішпесек. Ертең шығауыз. Bir zашнең іздеймін де, бір күн уақыт кетті. Машинаны жуып алдым да. Жуып ойлауыш керек. Неге мұндай қоғадады? Сеп, жаңа четтегі қарларды жол жаққа шығарып салады. Ошодан жол жаман суу болуп, аяндай болуп, ушундай эле олай болуп калат тез эле. Жууганы бир жыл айына жакта койгула. Кеттик анда. Машина мойка кылайлы. Нол кир байкалып атабы туугандар. Мына карасаңар, мынанын мына жагы таза болуп турат. Мынанын мына жагы кир. Разница барбы? Байкадыңарбы? Если разница болгон болсо комментарийге сөз түрдө жазып койгула, мына карагыла. Мына жерлерде кир болчу. Өтө кир болчу да. Мына жерде көбүрөөк мынтип себип койгондом, көбүрөөк туруп, мына жер аппак болуп калыптыр. Анча тазалаган жокмун. Анан айта кетчү нерсе, мына жер жыртыктан мына карагыла. Пылесос кылыш керек экен машинаны. Ушуну жаматайын десем, 8500 дейт. Сүрөтүн да коюп коем, Авитодан жаздым. Канча болот депчи.
8500 dediler. Спасибо dedim. Так. Suмканы ашабыз. Мен кечеге да айтканмын. Машинада ебой нерсе бар да. Мындай суу тапсаңар, розочканы ичсеңер яман сонун өтөт да. Так. Чегіңізші. Маңғырағыла. Ана қой қошын керек азыр. Болықты жақпай қалды что-то. Жақпай қалды. Так. Жана мойкада қылып көрдім. Өткен видеода айттым беле, мына ол очиститель. Кожаны тазалай турган ал неме калдым депчи. Өткен видеода айткан элем. Жана мойка кылып атып ичине иштетип көрдүм, мага жакты. Разницасын байкадыңарбы? Эркекче. Мына ол ушул нерсе экен да, комплектте ушул болот экен. Канчага алдым точно эсимде жок, 500 бирдемкеге алдым. Валберстен алдым. Тапсам азыр коюп коем экранга сүрөтүнчү. Мына жерлерди дагы тазалайм. Полный салонду өзүм кылып чыгат окшойм деп ойлоп койдум. Салонду ушу менен тазалап кичине күн сыгандан кийин, бүгүн эмес. Анан кийин чехол салып коюш керек болот, атомок, жалко. Мына жерди тиктириш керек бир азданактап. 3-4 миңге тапсам жакшы болот эле. Билгендер болсо адрес айтып койсоңор вообще сонун болот. Маңгырагыла. Мындай кылат келсеңер. Мына ачасыңар. Ушундай кыласыңар. Мына менен оңой эле. Эгер машиналардын ак жери боло турган болсо, ушундай серый жерлери боло турган болсо, ушундай кыласыңар. Короче, жинде болуп калат экен да. Аппак деп коелу, мынчалык эффект берет деп ойлободум. Отзывдарын окудум. Жасагандар ушинтип до после болуп сүрөтүн киргизип койгон экен. Өтө сонун. Ой. Деп. Мынаке. Анан мынтип өзүнүн тряпкасы бар. Арчып коесуңар. Разницаны байкагалачы. Туугандар, карагалачы. 500 сомго, 500 сомго. Мындан дагы бирөөнү алсам, полныйын тазалап чыгам да менчи, эркекче. 2 саат, 3 саат убактым кетет, зато мен химчисткага 10 миң акчаны бербейм да, өзүм эле кылып коем да, эркекче да. Маңгырагылы. Таза болуп калды. Азыр шокшогон жерлерде тазалап коюшум керек. Мына ичине тазалап мойка кылдым, ичин жууй элекмин. Мына сынып юкту. Иштейт бирок мыначы. Мындай көтүн бастырып, мындай кылсаң иштейт. Мына жерди кылып көрөйүнбү? Маңгырага кирди. Так, жодам жигер. Так, трапка менен арчыбыз. Мынакей. Таптоза болуп калды. Мындан карагыла. Анын мына жерин карагыла. Телефондон билдим таба билбейм, камераданчы. Мындай живой көрсөң нормально да. Это сон совет берем туугандар, сүрөтүн дагы астка алып туруп коюп коем. Очиститель кожа десеңер чыгат экен. Карагыла. Мындай болот. Это сон силерге бир жакшы кеңеш бердим деп ойлойм. Мойка азыр эле кылдым эле. Мытша келдим. Чачалганы. Бастан ушул жерин чачалам. Сыймактайм багадан. Ошол эле. Ушу менен бүгүнкү видео битти туугандар. Кийинки жолдордун жолканча. Ассаламу алейкум. Чачты алып туруп, эртең күнгө даярданып, эртең ишке чыгып видео тартабыз буюрса. Тынч болгула. Мына ол жаккан болсо комментарий жазып койгула.